Morda vi veste kaj o tem? No, nonostante il filo rosso tra le due comunità nazionali, quella italiana e quella di Francia. A soft sling was fashioned from a tarpaulin. Un sistema che fosse appetibile alla mia età. Con gli anni. Eno skupino ali vam je lepo dveh ustvariti muzej. Jaz sem kot človek se Una considerazione rispetto a questa tematica. It's a dead boy. Eva Fabiani whispered in Ina's ear. A boy. Ina turned her head sharply. Our age, I mean, not a child. That's what they're saying. Eva explained. Then she pointed to the young foreign-looking woman standing in front of the container, the crying one. She found him. A skeleton, Ina asked, confused. Didn't archaeologists dig for fossils and bones? For old things, ancient things? No, stupid, Eva said. A boy like us. A real boy. A real body. Na koncertu nekoliko redova ispred mene sedeo je jedan stariji gospodin u iako očuvanom, no staromodnom sivom sakovu. Za razliku od ostalih prisutnih u auditorijumu, on se bio pomicao svojim telom, istezao, uvrtao, što sam odmah registrovao kao neku posebnu vrstu osjetljivosti na draže muzike, a čemu sam se u sebi tiho divio. Cominciai a lavorare con il gruppo, stabilì un calendario di prove quotidiane, dissi che era stata una tua idea, che avevi definito un piano individuale per ciascuno di noi. Migliorammo tanto e io affinai le sensazioni di vivere in gruppo e dell'organizzarlo. Quando tornavo a casa da Trieste era come cambiare identità. Nei pochi passi da un confine all'altro toglievo gli abiti di danza, indossavo i panni di figlia rassicurante, interessata al giornalismo radiofonico e all'attivismo in comunità degli italiani. Poljubljala me je in hodila z menoj v naročju proti reki, ki je bila polna vode. Jaz sem se oklepala njenega vratu. Mama je še naprej hodila proti reki, dokler ni z nogama stopila vanjo in me spet poljubljala. Veliko ustvarjalnih dnevno želim in vse dobro. Dragi pesniki, pesnice, pisatelji, dragi Laslo, dobrodošli spet v Vilenici. Imamo združeno Evropo, vendar izkušenj Srednje Evrope, zgodovinskih izkušenj, kulturnih izkušenj, socialnih izkušenj Srednje Evrope, ki so izkušnje manjših narodov, ki so izkušnje neskončnih izkoriščanj in nadoblasti drugih narodov v zgodovini, tega v Srednji Evropi še ni v taki meri v zavesti, kot bi moralo biti. Zahvalan smo svim ovim lijepim, divnim ljudima koji ću upoznati evo na festivalu sada u Vilenici.
I would also, before starting, I would like to pay special tribute to the Slovenian Writers Union and to the Vilenica organization, who I think in Slovenia have been the most progressive on these issues. I remember at one round table I was asked, are you Slovenian American or are you American Slovenian? And at that time, that's an annoying question, but at that time I answered, I'm Slovenian, period. I was in my childhood somebody who never spoke. So the language of my first language was something that I connect in my inner self always with not speaking, not being able to speak. Not because this language I do not like. It was just because I felt in my own life as a child, as a foreigner land. It's always about translation, you know. Even though if you are living here and writing about that, you are stuck somehow in your own time, you know. You're stuck in your own situation, and you are, in my opinion, very often you keep on writing the same story of yours. I was born in Czechoslovakia, which was occupied, as you know, by armies of Warsaw Pact, and it was completely isolated country. We had not approached to Western countries, Western culture. There was ideological barrier. Although I have learned English, it was like a dry method of learning English. I could not practice it, never. And maybe when the time when I came, I relocated to Slovenia, and my first challenge was to learn and to use Slovene language. There is also this kind of an impact of other languages that you're familiar with, which give you other ways of constructing language, other ways of writing a line, which also means another way of looking at the world. Ultimately, language is a way of looking at the world. My point of view, if I can take something from this conversation, is that there is a kind of obligation, go and do this work. I mean, make these collections that are different, that makes different meetings, that makes you, when you finish reading, makes you ask a question. What is really behind this poetry? Danes, december 2013. Zdi se, da nimam druge izbire in da moram nadaljevati svojo zgodbo. Kakor da sta se Peter Handke s svojim Še vedno vihar in Maja Hadrla s svojim Angelom pozadaj skoraj istočasno dotaknila kolektivne zavesti svoje dežele in v meni odprla veličasten prostor refleksije. Njuni literarni stvaritvi odpirata kompleksnost vprašanja identitete in v meni odgrinjata vprašanja naše ali morda zgolj moje identitete. Căpușa era lipită de burtă, aproape de buric, sugând sângele copilului. Fetița, înspăimântată mai mult de urletele fratelui decât de punctul acela negru, porni după ajutor. În mod normal, răcnetele ar fi adunat, dacă nu o jumătate de sat, măcar întreaga mahala. Dar acum nu venise nimeni. Ar fi putut ea să-i scoată căpușa, dar dacă îi rămâne capul și crește alta și mai mare, sau, Doamne ferește, intră cu totul înăuntru și viețuiește acolo de unde nimeni nu va putea scoate și fratele va muri sub de căpușă. Portret angažovanog pisca. Još se priča na grčkim trgovima, na palubama i pod Olimpom
da je na stolovima, na posteljama, na poveljama viđao prašinu. Kaži prstom je ostavljao riječi, nekada očisti me, a nekada ime svoje. Pisao je i nije znao da piše pjesnik u njemu. Heute habe ich fast alle Kisten ausgeräumt. In der Leere der Räume ist noch nicht viel gesprochen worden. Die von Erinnerung freie Luft aus dem Vögelchenzimmer macht sich auch in den anderen Räumen breit. Manchmal scheinen sich meine Zimmer zu weiten. Seitdem ich hier wohne, denke ich immer wieder an das Meer. Je länger ich in der Lage bin zu schweigen, desto entschiedener reisen meine Ohren zum Meer. La ténèbre, ce n'est rien d'autre que la lenteur de la lumière qui traverse l'espace, goutte perpétuelle dans la bouche du temps. La lave de Pompéi a-t-elle emprisonné des fleurs? Je dis cela parce que je me demande si les pétales des fleurs résistent assez longtemps à l'embrasement. Est-ce que la pierre aura eu le temps de se solidifier avant que tout ne s'effrite et que les fleurs de Pompéi ne meurent sans laisser le souvenir de leur floraison? Vergiss mal nicht. Nisam mogao biti siguran u to, ali za neke stvari jednostavno trebaš biti vjernik. A meni nikad nije bio problem moliti. Nikad. Sve dok sam imao zašto. Ovaj put bilo je to nas 4. Moja žena i ja i naše 2 djece. 2 djece, ponekad nisam mogao misliti, život mi je bio prazan, ali srce mi je bilo puno. Na kraju svakog dana, nazovite me ludim, ali želio sam da potraje vječno. Hvala vam. Lep pozdrav, res lep dober večer vsem, ki ste tukaj danes večer in dobrodošli v našo občino. Un benvenuto, buonasera a tutti, buonasera, sono molto lieto di avervi qua questa sera nostri ospiti. Herzlich willkommen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend hier in unsere Repen. Very welcome. Sbírá semínka. Cože dělá? Sbírá semínka. A proč? Chystá se na konec světa. Marta s Klárou se dlouho neviděli, jsou spolužačky z gymnázia z malého města v pohraničí, pak je ale naszála. Böngészés. A múltkor lazításképpen a munkahelyi interneten kalandozva félig meddig véletlenül nagyon is érdekes honlapra bukkantam. Groza, da bi se nekdo nasilo vzel njihovo telo, da bi v zatemnjeni hotelski sobi predarovanje, sploh če je moški lep in mlad in temnopolt, in one stare, novenile in svetlopolte, se lahko spremeni v mantranje, v priklicovanje. Της τρώει Βαν Γκόχ. Είμαι μόλις 33 και όμως καταραίω. Πόσο διαρκεί ακόμα η αποδόμηση. Όσο εγώ διαλύομαι, τα μυρμήγκια αδειάζουν το μυαλό μου. Now my nose looks and feels almost exactly how it had before I met Audrey. The only difference is that if I stay in the sun for a length of time, my nose grows soft with give, like a pocket hot gummy bear, which probably sounds unpleasant, but somehow isn't. Hoch über der Stadt meine Runden drehen, unter mir all die vielen Menschen, ganz klein. Die Wolken mit der Hand berühren, mich im hellen Blau langsam auflösen, ganz langsam durchsichtig werden und leicht. Und es wäre zu lange aufzuzählen, was er alles gemacht hat in Slowenien, also für die slowenischen Leser. Und was bedeutet das eigentlich also für Luxemburg so? Aber ich kenne kaum meine Luxemburger Literatur, weil es einfach noch immer nicht behandelt wird. Wir haben über Biografie gesprochen. Und wenn ich sage Biografie, dann ist da nicht nur das portugiesischen Mitbürger, die nach uns suchen. Ich verzeihe es mir. Ich weiß das schon lange. Und ich habe mal ein Lyrikband geschenkt bekommen von Michael Letz. Leta 1991 se je preselil v Milano, 1994 pa v ZDA. Po
Po vrnitvi v Albanijo je delal kot novinar in založnik, pozneje pa je bil imenovan za kulturnega atašeja na veleposlaništvu albanskem v Rimu. Bil je tudi albanski ministar za kulturo. Med njegova pomembna dela sodi... Kao da je jedini princip biti iracionalan i to upravo na onim mestima gde bi se svako drugi, čak i najiracionalniji čovek, ukoliko sebi, makar u minimalnoj meri, misli dobro, a sve je u tome, ponašao na određen ustaljen način. The sky is hovering over the thorny branches as if it would drop around the boy and become his shroud. Začetki skoraj vseh zgodb, katerih poglavitno gibalo je strast, so nejasni in poslušalec ali bralec preprosto mora verjeti, da je bilo tako, kot pripoveduje zgodba. Titen vas titen naten paramesnaten mesnat pas mesnaten što troklimer ljeta. No tukaj si prangac hudovide policit vam mertet ma flaktan i špelku dot me roži dot meru. Sunce je ponovo zalazilo iza stričevog maslinjaka, kako smo zvali brdo sa 10 korijena maslene, koje nam je tih 50 hektara makije pune poskoka i divljih svinja zaklanjalo pogled na more. Spoštovane gospe in gospodje, drage nagrenci, nagrenci, veselilce, dobrodošli tu na Ljubljanskem gradu in lahko Ljubljane. Really broke, and it's where the star falls. És az örökké valóságok kábulták, mert itt hagynám ezt a földet, és ezeket a csillagokat. Mert nem vinnék semmit magammal innen, mert belenéztem abba, ami jön, és nem kell innen semmi. The body of Christ. The body of Christ is a tension of wires, a container for the electric, a movement, the soul. The body of Christ is best served up on a cross, arms outstretched and open for business. За всички тия години, прекарани край трапезите на големците, готвачът беше развил особен психологически нюх. Той тутък си надуши, че новият му шеф спада към обширното и богато разклонено семейство на административните кретени. Nu e un om bine crescut. I-au reținut valiza pentru cercetări, o cutie argintie ca un safe și asta arată că ar putea fi vreun falsificator de bani. An der Brillstraße kommen die kleinen Dilly man Brot und der Mann getrippelt, wir waren zu 6 oder 7. Den Italo schläge ich an auf Maul, so die kleinen Dilly. Den Italo, das war der Venanzi. Nije lako biti četkica za zube. Brineš se o tuđoj higijeni umjesto o svojoj vlastitoj i u biti nisi ništa drugačiji od obične čistačice javnog WC-a
koja čisti nered koji su drugi nesmotreno ostavili za sobom. Kristal Vilenice za to letos podeljujemo Lilijani Koropki za odlomek iz romana Kinderland. Gospodje, pozdravljam torej najprej slavnostnega govornika nocojšnjega večera, ministra za kulturo Republike Slovenije, dr. Uroša Grilca. Spoštovani, lepo pozdravljeni v tem čudovitem ambientu. Z velikim veseljem vas pozdravljam na svečani podelitvi nagrade Vilenica 2014. Zdaj pa bo nocojšnjega slavljenca nagovoril predsednik Društva slovenskih pisateljev, gospod Beno Tavfer. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani pisatelji, pesniki, spoštovane ekscelence, župan tega kraja. Predvsem pa lepo pozdravljam drage Krašovke, spoštovane Krašovce, ki gostoljubno sprejemajo in spremljajo Vilenico, ki so nas vzeli za svoje, vse te pisatelje in pesnike, in nas gostoljubno tukaj tudi se udeležujejo teh naših podelitev. Že 29. let. In seveda prijatelja, kolega pisateljskega Lasla Krasnohorkaja, da dobi nagrado.
Thank you.